pambed ndega ndozokumanda toita me kuzviuraya ndega ndotoita me nhamo dzangu ndodzigaya ndiri pambed ndega ndozokumanda toita me kuzviuraya ndega ndotoita kana mungonakirwa mero daro chinonakizo daro una bebe ye ibede bebi tu aparakafuta kuona akata kuzara pano ona backside umenyasho siku kukuni aya kurisa jo sa mentorera no problem mentorera ya unotora nayo notanda ndizako zodazo business numbers amadod bathanda izinto zinkulu kodwa izinto zabo zincinci amadod impala akuchi sishanetha zinto ezincinci man man isong man wakhulu songiri kuphi songi yani lokuthi ndakuna zimirayi amadod kweli singayizibi songiri wasengiyimba nokuthi ndakuratize ngikini mangoma songengeripo antombo yenu ngitanga toyingone no but lekelakhize mangizwa amadod